Get 2 minutes. Levels, read him up right now. Let's go! Roxy, ukuleka confidence. Plus ukitanga ukuchaka mkoma na pa stage. Una potential, unakona kuimba. Acha sika pa stage huyo. Thank you very much. Madzimai mira ya papa. Mira ya papa. Yikai. Koi Natipo. Listen. Hip pure. Vano decide sabaka neva pure. Neva desi pure. Kana vada pure. Tati diva pure. Tempa. One stop. Me and the fathers go when you top at them. Oh. Sesa jana batava kuboji ni po. Imana ponda mauza siapo. Ante bilini mama kitu. Ni wakafo. Musikana. Dogo vega taka beat koti. My koti. Anapafanya stroke. Asa funga jompata. Ani mompata. Tarafea pana huyo. Alamaini. Kumangoma ndini kwini. Ndini mushini. Ndini champion. Ndini wajo. Dinoti wa hangu. Manisa bami hakati wajo la faisi. ZZK Harare. K-Queen Harare. K-Queen Godresa. Good. TMG Kamkazi, we have a stage right now. Queen Pin. Ready my DJ. Pin. Dini de kama mwesa na mining. Yapina na style ala chikoko. Iwe wapina na chichocho. Musara nge chimbo ya wachoko. Kumalage kuyo. Kukatala tiana chulu kutipa. Chikoko kwa nefesi ya kashava. Chuye nuwanesi. Chipin. Alright then. Boom, bucket. Them a full of chatty. And true again. Bad feeling them a carry. The untouchable. So my top like a cherry. The untouchable. So me no worry. How the feels got the best poucher. Then he get up to the point and people shelter. Okay.
Level. Come here. Come here. Queen, come here. Varikuti TMG kamkazi ndio wapi? Varikuti si Queen Pin ndio wapi? Mukaita noise pese. Mnani confuse. Matishi? Vese wa qualifier. Vese wa qualifier. Madzimai. Tony, very good team. Vamen, itiri, mana tisangoma samati. Alex. Damage. Yeah. One drop. Because I can't see. The good second the end, which was to get up at any one, but not pick up empty. Madzimai. Madzimai. What's up? Very good team. Pinky ponky. Vakukanza ni mapisia na kitoki. Vigiman selected Alex. Damage. One drop. Pasa vengereka aina karare nemezi bado chikitana kuchata manje ni nani. Tony. One drop. Iwo mano sibizana. Tisi po kuna kacha chino wapeta sesi po maita miziki wana jeba chupo amani we kutindisho Alex Damage Wardrobe Tikati fantani Daima nipa arinani Aikati ulu arikunu wastani Dilimu taraba kata puchu patani Kamkazi here. That's the moment more what's the stage. Queen, please come here. Don't find Harare Madzimai and ask tonight. Queen, out of Fagose versus I Candy, straight out of Bari. Ladies and gentlemen, tonight we're going to dance for Queen of tonight in the Upiapo. Sumuza yati mdenga for all the ladies right now. Levels, read up on DJ. Number one, nigga na kara na kacho kokam kokan. Two, doga butam tutu. Doga kare watu siwani nisi two. Three, kita wani green. Kitori ne maxi moto sepati. Four, nanti 21 four. Nino kuna kuko wapa mazigo four. Five, anina kumira fainu. Nino kuna kuwa boy anina kuna. Six, anisi munu wa whisk. Nino kuna kuko wasiya mare paris kani bakwe. 1 plus 1, 1 diri ata 11. Munu we fight, kuna aikendi musane kuchacha height. 9, manina kumiro kwaini, nino kuna kuwa baya nena kuna 10, mani sika 10, kuzea kuna maria kuna wana. Zabera. Answer Queen in the Kanama Fumo Pasi. Ladies and gentlemen, that's all. Queen 2024. Siana Inae Madzimai.
you. Hold on. I just want to say thank you to our promoter, #1 promoter, Cheapest Promotions. Doku tuku promoter huku. Dokumbirati bombe rama huko Cheapest Promotions. Not forgetting our sponsors, Primus Energy, Kombucha, Golden Remington, Nepos, they're in the building right now. I can do. Come here, Madzimai. Kanka kuchema mana. Madzimai. The one on the talent. The kumbirao kuku record 10 songs starting from Tuesday. Harare. Levels Haripo producer. Only 10 yakuno. Na kumbira kolapo amana kuna only 10 mano. Only 10. Tipo kolapo na mano umanje please. Igota uratis. Madzimai. Ekuudza kuti ndopa zvinotangira. Ndopa zvinotangira ava vanhu. Ndopa zvinotangira hoyo.